Welcome gini nanone reka tubipfuriza ibihe byiza nk'ibisanzwe reka n'ubundi ndi kuraba ariko agenda avugwa n'amakuru y'abastar aho bona umuririmbyi Mkombozi hamwe na Beefs on the floor abagiye gushira hanze indirimbo nziza cyane, indirimbo yibise kimwe kukindi. Ubona yuko ari kimwe kukindi kabiri, abona yuko kimwe kukindi bari bamaze kuyisohora iya mbere, mbese bayisoye muri 2020. Ubona yuko ari indirimbo yagaruka mbese ku buzima bw'abastari aho Beefs on the floor yagenda aterana amajambo na Mkombozi amubaza amajambo agiye atandukanye y'abastari, ati kuki abastari bambara amafime mwijoro, ati no mwijoro hose bagomba bambara amafime, ati bibo babitegwa niki. Mkombozi hariya nawe ubona agenda amwishura ati abastari bijya niko tuba tumize. Mkombozi hariya Beefs on the floor kongira akabaza ati mbe Mkombozi guteye ni kubera ko abastari mudatera imbere, ati ayo mukorera muyashira hehe, ati ni kubera ko abastari hariya usanga babyaragura guhera kuri umwe kugera kuri bangahe bose abana batarira. Mkombozi nawe akabishura akagenda amwishura. Ubona yuko rero ari indirimbo yari yakunzwe cyane gose, ni indirimbo ubona yuko muri 2023 bogiye bakora video yayo, ubona yuko yari video nziza cyane, ubona yuko bose bari ahantu ko kuri stage, ubona yuko Mkombozi hari ubona nyiko n'abantu baba bashungereye bagenda bavuga ati agenda mubaza ibibazo bigiye bitandukanye, abantu nabo bakoma amashi. Ubona yuko ari video yari ikunzwe cyane, ubona yuko ari video yagaragaramwo abantu benshi, kandi ukabona yuko ari video yari ikozwe n'indirimbo yakozwe cyane, aho ubona yuko ku rubuga rwiwe rwa Beefs on the floor hari kuri YouTube. Ubona yuko iyo ndirimbo yasohotse muri 2023 kimwe kukindi yahuje Beefs on the floor hamwe na Mkombozi. Ubona yuko igeze kubamaze kuyiraba mbese ibihumbi 849 barenga. Ubona yuko ari indirimbo yari yakozwe cyane gose. Ayo ni naho bongere bavyure rap, bavyure rap. Ubona yuko rap mu Burundi mbese yari sa inkiya takaye, yari sa nkiyagiye hatagaragara. Ubona yuko rap abantu bishi bari ko baravuga ati mbe kubiriki rap yahebwe abantu bose. Ubona yuko yabari Mkombozi yari yabashe kugubenda agisohorera indirimbo atari za rap. Ubona yuko yari yavuye muri rap, yabari Beefs on the floor. Ubona na wewe ako yavuye muri rap mbese yigira mu ndirimbo zo hibongoza, ariko ibongiye kugaruka n'ubundi muri ino ndirimbo mbese kimwe kukindi ya kabiri. Mbese nyimbo uri wararavye ya mbere n'akaka jambo wotela muri commentaire, mbese tugenda twumva ibigiye bitandukanye. Ubona yuko ari Beefs on the floor hamwe na Mkombozi ababashe gukora amateka. N'ubundi rero abongeye kugaruka kimwe kukindi kabiri. Ubona yuko ari indirimbo nziza cyane gose, reka tuyirindira nigishika. Ari indirimbo igiye kuba isoka umwanya n'umwanya. Hasa la vista, reka tubipfuriza ibihe byiza nk'ibisanzwe.